So I'm broadcasting out of Honolulu. So I want to welcome you. Thanks for sharing your time with me. Right now in Hawaii is 5:31 in the afternoon, early evening or late afternoon. 5:31 uh, Tuesday afternoon. So let me see. February 7th, 5:31 Tuesday afternoon. I would like to welcome you. I want to show you what it looks like outside. Like first thing in the morning, it was raining a little bit. Not really raining, it was drizzling, slight shower, and then next thing you know, the sun came up, and it's been sunny all day today. So this is what it looks like outside. And it's bright and still sunshiny out there. In about let me see, 28 minutes. The sun should be sunset, sundown. Ngarangan me ruang ke live silak ngay. Akan na masyal nga tanga ke fakulo malam singat la kat kain nasun kain manolash. Ake share me anke cellphone sindik ni ma world clock. Aranga pa na world clock. I want to share the time yok na and yeah. Share finain ko siya Micronesia. En kuam na ingin agat fin Tuesday en kuam na Federate States of Micronesia mainly. El dal me Wednesday. So we're Tuesday. Guam is 20 hours ahead of us. So that means in Guam it's Wednesday 1:34 early afternoon. KOSRAE, Angelfinan KOSRAE, Laulu, Toimulakos, Wednesday afternoon. Cora Palau, 12:34 Wednesday afternoon. Nashville, Tennessee, tonight, they're 9:34 p.m. Chuk, Micronesia, Wednesday afternoon, 1:34. Seattle, Washington, 7:34 Tuesday night. Dallas, Texas, 4 hours ahead of us, 9:34 p.m. Tuesday night. Kwajalein, the Marshall Islands, 22 hours ahead of us. And Marshall, Naro el tal time zone jefa nakalme el tal Wednesday 3:35 in the afternoon in the Marshall Islands and also Nauru. Pohnpei, same time zone with KOSRAE, so that means Pohnpei is also 21 hours ahead of us. Guam is 20 hours, and then Pohnpei and KOSRAE, that time zone is 21 hours ahead of Hawaii. So it's Wednesday 2:35 in Pohnpei and KOSRAE right now. Honolulu, Hawaii, just like I just mentioned, it was right now it's 5:35 Tuesday early evening or late afternoon. February 7th, welcome. Ulang malap ke kaijbil ba osin ke me pelsing nga kikaksakin kat nga debated whether I was gonna come on air. Today it's been a while. The last time I did a live broadcast was I'd say maybe approximately about a month ago. Wag na pa'y news yok anak nga kalamingay. This is what it looks like here in Hawaii. It's still daylight. There's still some daylight. In about around maybe half hour, tawag fatay patati itili na dawag los.
But just right outside, this is the front side of our building where we live. It's the park right there, you know. You see, kung Italy Park, Shingi, Sheraton Park, Pangi. Sheraton Park is right off Rycroft Street. Rycroft Street is coming directly from Pagoda Hotel. Pagoda Hotel. Ngaran show. Lunan singit apa disregard. It's not gonna work. It's not gonna work. Alin na ngakasyaking kat na pa yung afin sa kuming ko na nga siya wala siya. So far so good. Arang aki fakulang malap ki katifil daosin ki pelsing nga siya ka doon subuhin sa ikes la me lai siya lak nga. Picturing nga random na upload na ki project sila nga share kung dahil mati hindi nanganapan ki picture map element ito kimula so kung tayo nagat dagay ni backslash dagay ni proile din sa Hoje gassinge mit ligat afkashi inshallah.
aking akalam yari ayon siguro na ako tagani Rayla kaya nga akong tagani ipasla yung madan kat falgadin fakula kulumalap kat fulatin alas kat siyamala na yokle pakotain la siyama karingkat pel na gawain mo las kumakain kene ko na shishkirin kayo nakfarsifin sa klas sa kulumalap pegi kat silalagtin syukum ke bel singe kumin na nasin maslon fin sa klas ka plan las na ki hoye ka singe Machilua ma wia pe kaife kumina na manaswelos pe akayelos manakawa siya ma helos siya inin na manasangan lumin kain moklen siya losin kain ito la kumpa kasi fan na maina na kayo wala siya kat fin shot na siyum kumi kasi kat kaya siya lalfungi las akyok ya kirin kain ito lamang mapay kumulala na siya ako mawikat pa nagawa ko kain somniki kat pa silala las pa panang ungayelas na naki pel kat sun time singa ke ekon Tuesday singa kat kula malap ke mis lamar ko siya kumakie kat kula malap ke kum kolma pe maulas hakoye pe nakaiwa kidin talagat le pe masya makat relative erfal na ke aqua klom molin maitlas ale na yok na pa na manas na siya pa dahil kimahan ko siya makatwala di fairfall na kiyakwa klom kakilang silom naki mas magdak fresh singe live stream singe na masin maslos lalakitin samsam las mukulas mana ko akitin ak fresh singe san katwayak metain indi akuluk ye ka kanawas la maulan kai sish malap mana ko wasi masikyak ke pelinga pa katin kain tapan kum ke mana ko wasi masikyak ke maula tin kain falaila lalfung la kum sovereignty lo man kadita la kum akalin dia mana ko wa masikyak ke maula rat ko malap mi subab tal rat ke fakula kaksakin kum ke ni muna tum cheers kan smet lang alas kat pray amen sorry ko nga silpe me silikan sa kuwan nga let me see. Once again, oh man, yang rela set up mga apa. Once again, saguin nga na lang siya nga fact time mate. Once again, malal eran aluka lalal foam. Lalal Fomiel Shakluk Nalde Lan upload kita page nga Tusin Willie Tsaka maki charisma traffic yan luga side street sa kupang Rackcroft Street kakay Pakora Hotel man
He'll run right into Kaika Street. Natagati yang naki B koi na chipe. Go further down. Yeah, that's cool. Ôi cũng phải mình Kanya klal, cemetery lal, tignisyan sila para sa nawan. Lagi nga pala random pictures. Dahil niya bitch nga is ngayon na pwes nang may tuwayan niya. Kevin Chapman Fox on President Gibson Balik mawi military talaga station yun nara Lanchi Bear sila kan sa kuhan ngayon Siya kaluk right on, hold on siya na tolang I think the lunch owns it, I'm not sure.
singing upon Kaya Mana, Honolulu. Maki community life, Honolulu, KOSRAE, Honolulu KOSRAE community. Ang ko naman kita alone. I hope you enjoy so far. I do. At sa mga alagay sa Henry You can be church pa me alu. Aldaring aki siwi pa na pangit na siyum nga kulong malap ki kain mano. Mama harshi-rosh pa nang gat kain siwi bawsin ki oy kasi nga naging akalami nga I debated whether I was gonna come on air. Nga sige nga mayak na ni katamang lakan na masyal. Arang ako malap la fala woman kiwa. I pretty much touch base with friends and families and what have you. Nga kinata ko ansu na kaya ko malas miya maash me palakin ilya ko mo kimula ko. Ama masima kidinito pa in may tuwangin problem la in real life for nars issues la nga mo sinsiyak si may ko pa lakat me forsknakin for me hilja mars roso 60 na afin me staram si dalit teknika ki talindik ngayon problem solvers dahil finba silya kamaupe mo lalo sa ilosin syuktan ilosin ako yala ilosin kampare ilosin ako yala kat fin mata na fin sak mo ule fresh latika iti pa mama katil hilsi talan lang kasi may At finti mokle gore makin mange ale ewang sipai ra sekai go to waste. Ara mga saram ke pa finas me mai ya como pay room yok na ki plon pelsing for the past 3 years ki pandemic singam dawagay niya na siya pa na pangi masimang man, a lot of things are so unpredictable right now. Ama si news, halina disturbing news na pa si kyak finanaway. May incident si kyak Waikele shopping center. News for the past week or so, dal share, dal may report na sinmay ita ka share na sinmay ita incident si masikyak. Talib ko siya nga alipit si silalgin news so ano yung Asian local si to lasim lala me laman talikaway si masima ilalakalamigay news masikyak yung tan singil me talfakla cross me parking lot patok me stroller si kitintalik Alda na specific la taliksing matwa siya la cash ko malami cash. Il cross me ki parking lot talimgul siya fox ilye. Taliksing fox siya matayin siya matayin siya woye il me silaklak na paddock la stroller sa kuwan. Nara taliksik siya nga na kinate tamtan siya ilas hospital nga mo kilsum na hospital woye il critical nga mo il critical condition pa nga mo il condition lala upgraded chapil may serious ko il mata lamani kalam na lale may latemi siya woye la mo ule
Interesting part peki may incident shikyak ngay ma shikyak ki Victoria. Random talim kul si the incident ngay ngetali la il fact la il pull into that parking lot Walmart si yeah per rich ka per city yeah. An lang nagi Sam's Club si ma may an natin Cam Highway. Ay som na mililani som na wainay ka waipaw man. Me talik mgul singe news at na akalami la iltalay ito ay matay mgul singe matayin singe ito ay kaya akalami ga news matayin singe ilpaya kartalit na tal kulta may la talik mgul si nga matalik tolo ko akos na tal na wayang talik si mga woyelte na mga nani talik mgul si ma me falya na gimasingil fakla il me långakla och när nash crash impact så jag ska faktiskt om okej på Belgium mal faktiskt om tänkning om tänkning sila na pato class strollers så liksom jag när jag var hjälpte den alja el fashion land med cash och med talum tänkning ki med fuck för gila el fashion amo talum kulsima faktiskt om tänkning show laus med crowbar så ko Usolati sang me buok ya talum kul ang alimot liksing iti ma il lasem silal ng alimo il ma main line il ma il fakla federal si pa il alagi kasha na ki mat wel ka il disabled federal si fucking use mo il disabled il ko fly na le mgui ko wo ilan me kasha wo or il got injured pa il me they brought him to the hospital too. Critical condition too. But the prognosis both of them will come out of this. Ali me show shitling din na either one of the kids ko husband guldaman tan singa dal me co-fund mi singa na dal when dan siya kul husband sila nga lan dan siya ma ngaliak so hospitalized nga akalimila dan siya na il instrumental na pa ki running siya using il cash na pa mapakanda ila rawang la lan dan siya hospitalization sila nga dal sagaba siya na pa na dal run akashi ko fund mi siya na eventually nga mo ay sikya kita learn more details ki may incidents nga mama sikya na funa nga mo limkul sing funa wangin ma just a random kay good Samaritan si diyak la machine na kaya na il jump in man I want to do the same thing. I think I would probably do the same thing yok na ki il akilin kay lila kang akong findila artalik a little child was involved in that incident. Alright, wangin instinct ka lala man, this guy has ilin lunch ruang nika. Ang masikyak ki me masing nga mo siya pyokshibayan me masirang ay sampengan share na siya siya pa na ngay masing share na siya yun finen away masing parang alang sinapayan away yalan na musla na pa me sisalainars me incidents me crimes ko me kaino yang sikyak winaway away tikun na pang pandemic singa matnya lockdown restricted a little school flying the folkless so maramados just live their life like normal human beings panging amo me consequences ki me lockdown me the Rick ko fly na ramal dalda lom to folkless yefet kasum Rick Milo zero kasum fresh air or just anything mam commit folkless som ni kilom chuman som kumin na ramangin kumin mo stay sane kundi crazy le parang akala mi masingila
man, being out there, ganina na pa, being careful na pa, hindi nakat. Then I tell me sikyak, might ngay road rage, kainin manawang na might ngay dali ticked off, dali upset about stuff. Pero strange na pa incident singi. Talip gul singi. Nga mo most people kat fin borongo masikya nga kita li mo siya panatlik singi. He was under the influence of some illegal drugs or some crazy stuff, you know. Siya plano rik drugs hallucinating, or he was seeing things that was not for real. Pail me reacted na kaya kail me orela o yung Italian na, it was just so baffling la. If you couldn't touching if kalan, is lang fox ilya na if touching of natiyas magpatok lat liksik sinatal ma taki stroll singat liksing lang wipen na alakan kul singa wang inte interfin na ke incident singa lakan iltufok na usmas ka alakan orela manak kuluk na sin matayin singa ara pangin nga long la pam touching ya kalam ya ko show lan touching ya kalam la kul singa fin ko ile talalan na ilal encourage na pa ilal ilosin takay ni o sin manil. Man, that guy was a lifesaver. Mulala na pa matayin si talik sinatal ngay. Masing amala na concerning na pa kul singa fin data matayin singa just for the fact decided mo act stupid, you know, acted stupid in that way. Almost cost someone's life. Riyang pa na may Good Samaritan si mindful of kay masing na para kadak kalam niya para kat para kay mawala siya may tigidayak fasya mayok masyika nagtin sama na gawa na singkat pel ngay siya mga liyakilin la alapos may pagkantay may tlawangin la gawa masikyak inflation masikyak Humeuchak na kisto at latalay ko sa tala singal alkos singal ikos ma. These are some of the things that are just gonna drive you off the wall, man. Ara siapa na ara lakum mula siya katala na todaluklaliki kat som fala som loisaliki kat panangara makita ka pa siya Krin akilin nakatar siya ki mauling finsak las kamuning lalalfungin la siya. Ara parang ang mga skak incident siya masikyak kway kailan nga Arpe alina arnas nan masikyak assaults poslamit like sige poslamit stabbing incident. It was just going out of control. You know, anang they recognize and away kibal nga nga really ka learn mamasikyak finan you know and Waikiki robberies and people are assaulting each other. People are just going crazy, you know, out there. Nga mo mentions nga exaggerate. Man, katito, katwin step out of our house. We have to be more cautious. We have to be on the lookout. You know, you never know. Always expect the unexpected. Just be safe, you know. Narang amo pangi masi maki share harsh mait ngali akalamil dal ki mitkushay madal they don't feel good. They don't feel healthy. They dal sa pakrama flying me fakla me, but they continue to be sick. Kain mga mo a lot of things, you know, maki nanaklash pa mental state la siya. Katwin stressed out, katwin they have enough exercise. If we're not taking care of our health, katwin they munguin wo karangin mangula siya. Mga yok na ngatram pa na kimat ko sila siya. Katwin they karangin alin na system la siya kain siya protect ikat. Fingat tikarangin na kita as may infection ka as mamay sikya na siya. Karinagtin axomatch nga ngatali kasi talikuntan
talik ten artalik si met katita kona dal misin ka ni dal wangin le amat wal dal ba na ma nga mo si pang mga met mama mo KOSRAE kum dal vin misin ka takta mo prescribe medication na sium dal mo kon den wasa na arta pa sin met KOSRAE ba mo idal nga pneumonoma takto ma sang na kim sin ka singi sang na selos ngamin ilal vak mo ilal ko flying effect me ilal ko flying ni ilal launch la metal tal ilal ramot kula me launch la metal singi tan kulugo na ki pakpakle me dali amputate niom tal kufun pom tal man blood sugar low mo fin som na out of control I overwork kidney malum del I overwork when bodily function lasting tena tila normal overwork kidney na kidney tingen eventually fail do it ilawrek ma about dialysis in machine in take over financial and kidney le the next necessary strack ngama si incident nga set na mo kunim singi nga ala na masura nga fact ki mentalik kasi dalik ma wangin lam tan di kas ma wangin le ngai tal makisyaw sila lila pali ke dalik ngai katlin tal ku next thing you know katlong modal ma check modal wangin lam amo Google lash marketing fof ke upele pe or the kani lash katwin nga si vena personally nga bin som na get the kani maurek na offline control nga na nga nim ko la ka nim coffee mai men coffee ma wait ngi rang dal alena kinja or yokla sugar yokla cream yokla coffee ma nga phone na tena una ke alt lash nga na mod ko na la green mod ko ke gida som na get the kani ngai Postlem gugurek kolan kedakat na coffee and yokla rice kat kang mga para kat so avinash me mishkarak blood sugar levels ilom irum tali ala una pa lain na gawa kum delfin check ilagas blood sugar level dum tulan kum televin relata na fa matol ko wang fu na kum tali na kun den Dui kadashi tai wang le ko lam sing tai ngak kila coffee ngak kila rice ma mga pai oro delfin long si taling dum tel cran kids bang katenin na gidin me karang in outlet otherwise just on a wang in nagida teli dalit na ngi dale kap kapek hara wuki got loy na ki mange Ana kun yoksubagtin para na sinkat tilan me ikas la art la nak la din noy na ke mang tinte lingan when kat mama pena sis nge te mai lorela el long se kat mai tain misla mo la sa kadin alt la rain wo kadin ngan kadil ke kadin pair ke ta fe lang te pang el para la mang na fin mga taka in sufe kat kitin te loy na ke mama kat kang kamungu dais kulange sidai ko non suunang na follow ko aki share me masi nga nanak sila ki siya likek siya ama likek siya ma wheelchairs and mail wayang inel misin ka nga ala siya golil si kamat lik na wo si pa nga pair sil ki sharam na la ay wayang ina nga ki share me mapanaf ki faklak ki me karangin yan mungulat ka rin may healthy nga kulon na malap lang nga pa nga syuk nga tena feel healthy ta nga syuk ingi na nga feel way much siya pa na panarangat ka may live stream siya lak nga I feel just perfectly fine. Kulon sila ganon siguro nakatfay. She will continue with this live stream. Kumame nga tada syuk life ako
Onso ko nga Ani kin la me og nangan tanang itlawon me makikat me syk ka force mga onso ko nga on inti force ko ta ngam long ko nangan ngita sa mga KOSRAE nangan mga isama pelsk kata syk na ranga siya ganun sa ko nga kaya wani nalos ko oops sorry. Oh, wow. Okay. We're going to cancel that. Siya ganun sa mga Arsagun ulaning siya Along siyon gagin Minsang akaye uri Panganlike. Right now it's 15 minutes after 6 o'clock in the evening. It's already sunset. February 7th here in Hawaii. I hope you have a good one, peaceful evening or whatever time zone you are. And ligabangi Sheraton Park pa kung yun Arsagun ulaning siya Along siyon gagin Minsang akaye uri Ayan sila padabakan ng tawin. Along siyon gagin Minsang akaye uri Ilgol jalay Mola finfälsingi alang sinapay kawan sa buong. Kayan palang ang tawi hon. Beste Gefühle gelängen Gott wir gelingen allein Lang silang gata kana siga kay
Esta kafununye Priya kemename Sentila mawilkin ilwan la cancer. Yeah, sila. Anniversary la pa. Oh, yeah, tari bakit sumikit la. Malin. Masingaki me ngavakal siya. Ngavakal li keksya. Keksya. Yem tayo na lusin pel si. Na Fashne me pel siya flashi nga fin pa nga oso na sila. Pel si ma Daniel Steven Shikra. Marianne wangin le. At som at daral tasis kes digin Steve ki polon Belgium Marianne silbang gat som wela ta na hospital ne kina ang Marianne slamong wala kat. Kat som mata Royal Marianne polon Belgium le me wangin le ngai pa nga sonol siya ligyak siya singi. Lucien Belgium at en alien. Aking ta sunod ikip siya nga le long silong siya may lale pair nga long silong kilometer sumon ma. Machira nga siya masing nga. Amta sam namin kingalia likip siya ta ki ta insi makanta wengil siya niel lang fin me siya si. Na pupla niel me mafarmase me sang pon la niel men angel agate enches la il fakla tena lois pelikar spell som la il me il mail ngetang nakiniel talio na inkulun mga kansi masil pa na le hola onain kansi ma skin las ngay try na kume rela na kodos la na il vakalia kasi kaniel il kulusang nati kodos na phone na yeniel ngalin na nga awila na pa ke masyak sila
me il misensyu ka anga siyak sila me il nemunon me la il masih mail faga pa il mail sanga na pa ini mino ngata na understand na foko kata mo ita min kung misensyu ka yak yale na pen na pa kon refer siya me diabetes sing kung minin na kon do some drastic things fa kung kain tile misensyu ka liso misensyu ka sing il progress il matum fin som na lang na it's gonna get worse and getting si fun na may or ako may kain extend me mulom pa you dali put you on medication na siya mga dalong may kusayang yung tasumang na pa kudu ko no singen kung fin me ko fly liye ko yasma los lamatum akala mi matching metari information mga share na siyum dahil nga tema kung dahil anyone kung dahil kain so mag Google information nga this is considered common knowledge ang sinsu ko siya nga fin blood sugar loma so kung fin de karingin wangin masyaya kan sang karingin siya uno ko siya ko may mga katnim nga katika nim na siya nga ko kanaisla siya is mga orela katika in orela na mga na pana kidero sang akay katle in na in combination local medication kat karangin may diet lash kat to stick with our may prescription so no ma when panang machi may sang maintain may blood sugar loma organs long when they overwork yo na nagkidney mga when pa kiting if in kat karangin mula siya ila som natin siya na check up may blood sugar lash na kidney lash ay sikain may or processing mga pang masira eventually kat fin de karangin na kenek si fun na kada dinis lang ito ite mga starchy stuff rice potato everything that is white bread bread nga kuluk na pa pangay talsa madakta mamana ko ma-fast sa kuluk na kaya mo mamana ko masiya kuluk ma main mange pa actually wona siya ara ikipin na amo arsnas nan mo ko siya talinigin la cantaloupe watermelon fruits bananas wush mange kuluk te banawo kim sin suka suppose na pa fruits ma katkain kang katin min sin suka banga fakla pakumta na pa mait ma set na force awangin le maki supin anikin la may information ma ildalis mga kaya ram sila kaya kaya ma ilsanga na pa nim uno misen suka siya pa ila uno nagkawa medication or side effects kaya so we may consider side effects kaya medication nga finora kung may sila mas mayak ke skin lo man ka kung flan halaliya wo wali kinain tatla kung madaga wheelchair si pato kaya kumpel na ko kaya selfak mo pangasuklay fa kaya ilfak ang alin na kaya iwa kum te karangin mo lo man ka iwa kum te numon no ilmail num takla local fagasi ilmail pala makaya sila ilfak la ikulus oran yan natin kung sila na kulusan na phone na pangali mail fuku kung alin na nga disturb na mga pakumta na pa nga siya ko daling na force pa tepat na iwayangin le kaya siya siya nga diyal ngayon pangilar will sumwi som na lan matasiskin me siya ulal Marian pakatochin will sham ilfakla kuluk na pa niyal
mahal kulus nga mo skin singil orela dry skin sinati orela no phone na wangin I'll check pa na siya nga nim na nga kinla may mafagasi mo ito siya pa na mga example si ba miracle leaf siya nga mamay mo mangit ikan mo ganay on wala sinchi ko kasi nga basically kaya nga may irreversible kung finwak na kung wayak Mas na, it's just gonna get worse and worse. Kung fin mat kung fin som na it's just gonna become more and more. Natal pa to may choice lang. Kung mintu idla new medication ngay ako may sana wangin pe. Uno ngay ma recommend mas ta kung continue to live. Kung mo will matali talintungan. Papa na, I'm in the same. We're in the same shoes. Papa na amot ko nga may kita fulaya ki karangin yan health lasha katsanga som talik na atas nga grandkids na atas ka grandkids ma na atas nga kat kimuta di health al niki na as long as we can. Ingi na makatanta may la pa fin pas may chi liye grand natal dali nga pa nga masi pa mayok sa kung fin healthy karangin health man kung may mata kalwinin kalan sa pa or orik malan ka pe pa nga masi nga mo kadin nagting siya na camper siya focus na kaya kung dasum naral dakta maum del bimbla maum del pala tamo ita kat na me depression kat nikin na me ka mas ka man wagin pelar kiti depress ka or stress bakit mat ko sayang kita som na ra mga katarang ragat ngid na me to fin mental health la sa te wo ka ni le effect pe physical ka rin nagtin balance iya kat fin mental health la sa te na wo physical health la sa te na wo na mental health la sa te pa na wo actually Kinga check roll doctor mo ay dal anigin lain KOSRAE ko may kini siya dal fa mga nga ni vitamin D singa kung finim meal mga provide kay na ko yung mato remedy si mga women nagi kung fin deficient ki vitamin D singa kung kain focus fat nga ba kung fin ko under the sun ako wala naman may kata kung kain kukuli pala may side effects ka may ilyay sikya kung fin sikla vitamin D pang wisum pe kalawi pang kata mamay sikya fin sikla vitamin D ke system naman wisum may kusasing kalawi mga kapi nangat pala ki may matwasin yun ang parang amo siya pangay Naki dusen pel si mga may ito mata na lom dito folk le som ora mga used to kat tawra may ita pandemic siya nga naki status lang pandemic si finanawa yung nga kafinan Amerika Basta lang in Amerika yung nga dal declare tayo mo wangin na siya fla may pandemic siya nga wangin le ay nga na Ngat panaliya ki pangawrik ngatak panawrik mawrik malaga fakla optional me kung mo kuminte mas kumit kapanan kung mensis ko de mas pangay kata mamayik la yun no ngama siya hospital na pa require kung finucha na we kung mask which that's understandable when pangayan ma kuluk kumti kain usla me spread me virus ka infections maki hospital when may tawag nga dahil they're sick already so arang amo pangin ma nakibakatakling nga kad nagtin be cautious Getting they cut in front they got target trafficking getting they cut in front of people we never know what's gonna happen when cut sige kon maring nagilan so signal medliging yeah I mean a lot of people would get upset for
just the simple stuff, they get ticked off, for the slightest things. Te make dal ngali dal tramtraman pang make mental state like that crazy, Often can imagine much of in rek makin illicit drugs under the influence of alcohol or what have you. For just na pailan to stuff that some crazy stuff. Masih kaya Waikele Shopping Center about a week ago. Or pang ngamo sa panang advice masih kwine na wa ingin nga share ingin na wang le pandemic at fin magdin de mask at kain de mask. Wang le na dalte na siya reporti la ashmate infected ko ashmate mi siya ke COVID ingin na ngamo we already put that behind us already. Which is pretty fortunate. Alina una pa ila pa masih kaya. Alari en melim pang tikin wele pang tal en melim matayin melim mi kaya singa September algus pa talpa isla me ulul siala alisa ulul siala nam kule be melim nga madalito be. Actually, I'm gonna put on a couple songs and then I'm just gonna go ahead and call it a day for me. Okay, alam nila. Actually, let's go. Molin Sanante. Molin Sanante, la colya nag-ibise, Roshline nun, Gogi Berlon, and singing. Badung fuwan when they go, Abulisha ben Mula. Aglo malam sin machilo mataka wiya hoye kangai. I appreciate you guys. Thank you. Dalvin diye lang chaliye video live stream chalak ngay मैं के सोमना के YouTube लाका matande stream final matande हम dalvin search os sanan video nga मैं post ke YouTube chalak ngay हम dalvin lang si finish video sa nga post ye Until subscribe, when akato ye, subscribe na kay YouTube chila ngun. This is what it looks like outside. So this is the front part of our apartment. We're looking right across at the Sheraton Park. At ngita nali Sheraton Park singin badalik tawan siya gara practice match la dalawaya. Na public park siya pa. Ngayon na kumfin apply ng driver's license. Kumeta ka isperote siya. And siya pa parking. Kamdali gawang install siya kay curb, along the curb over there. When wayang ital kilala mo din siya pa park. But after hours, kung kan park later. Kabang it's a little bit windy. Manang yung kan later. Other than that, it's just typical beautiful tropical day here in Hawaii. Sana
Katso matayataral chun kinkin maki September kayatari. Along siyan, yeah. Clarksville. I love that place. Thank you, Lipa na Pawela Lipesta Estina Lipan Wele. I think they stop over here in Hawaii en route to KOSRAE. Well, I feel like I'm enjoy so far so good. Right now it's 6:42 p.m. Phone Tuesday in Honolulu. Man, so this is what it looks like outside. Let me show you one more time. It's getting a little bit dark. Daylight is just ever so slightly going away. Don't worry about Jerusalem, Sasha.
Blaming, killing, learning, waiting. There is Super Bowl que genre el call off. 집에 잘 배칭을 Ngam fact la ingin na pangayon sa ko mga my most favorite song ingin na ay gina iba tangalan na pa alawan sa ko nga makina siya ora alawan sa ko lan siya taushima around me at nga pwede na pa yun na phone na un matanik kaya to Joan natal son Kenya tayak yak patsumwi merat sila nge banga leche lange oh ngakin
Oh, and woman, and hold on, let me see. I'm gonna play one more song. Sorry. Lord, la tayo hindi kayo. Konstruongay tayo na pangay lusin na life change select na nga kula malap ke kung kain wiya ke waya kasi niya kambare akay kung kenya pin ngalan mga kenya wialo ke siya niya ngarila nga-record me online murale la le pasta metaka di talang si ngalila siya may situ kenya na may KOSRAE si cross cross
Japan, Nation. Okay, so this is the duration of my broadcast. Ngaki fakulo malap na siyum kulo malap ki gum share time lo man Europe ke o ko sa inye. Stay blessed and be safe. Aloha.